Suċċess kbir għal parata tal-Karnival li saret għall-ewwel darba fir-Raba' Għawdex. Mimlija briju, spettaklu u kuluri, it-tema tal-parata kienet Għawdex, kuluri, ħajja u spettaklu. Il-parata li saret is-Sibt filgħaxija kienet organizzata mill-Ministeru ta' Għawdex taħt id-direzzjoni artistika ta' Felix Busuttil. Il-parata bdiet bil-ħsejjes ta' tnabar u dwar li lewnu triq ir-Repubblika, filwaqt li l-kor Piccolo Stelle kantaw l-innu tal-Karnival. Karozza antika segwit il-kor bir-Re u r-Reġina tal-Karnival flimkien mal-Prinċep abbord il-karozza. Dawn kienu segwiti minn maskri grotteski, karrijiet tal-Karnival u kostumi innovattivi filwaqt li sar diversi sfin. Din il-parata inkludiet ukoll żewġ karozzi tal-linja antiki, mimlija minn żgħażagħ li wadbu ħelu u bżiżaq lejn il-folla. Il-kreattività u l-bżulija huma s-sisin wara l-inizjattivi ġodda kollha li qed jagħmel il-Ministeru ta' Għawdex biex tkompli tiġi ġenerata l-ekonomija f'Għawdex, anke fi żmien tax-xitwa. F'kummenti li tal il-One News, il-Ministru Anton Refalo ratħar lid-dilettanti tal-Karnival li jaħdmu bla għeda u b'mod volontarju tul is-sena kollha u lill-kumitati kollha involuti.